Kani kedai ko All India Radio Shillong kebawan capi haulai sepak sau punyo point armita hau medium wave berangkat berpraspan 2000 kHz. Ke election ha Meghalaya kala sedang menta ka step arpenyo tarik urempang na kebentak All India Radio ngikentu ya baro kinong sngap jongi bakin pendap ya laki hok ban tep vote bat ban shimbenta ha katamasa jong kesensyar paitba. Kenegedek All India Radio Shillong ke kubor ban puli dai lus atas im kini kilong kimat bakong san jong ke kubor. Kajing tap vote na kebentak election syaki yang dorbar thawan jong ke Nagaland bat Meghalaya kala sedang hne hakapur hinyo beji. Hanagaland labu laispa santeli ki company jong ke sipai pahara hakaleng ke jela na kebentaban petngor bat pahara ya kajing penlong ya ki election kamtam hakakaput jong ke India bat Myanmar. Bat ke India nuduk basdang katma Ukraine kalayai ban weng ya kejing akan art leng ba kejing akan ya sup om Menteri Rang Batu Narendra Modi. Kejing tap vote na kebenta banjit ya kinung mi khmat syaki yang dorbar thawan jong ke Nagaland bat Meghalaya kala sedang hne hakapur hinyo baji menstem bat kan kut hakapur sau baji janmit. Lapan biang ya baro kejing penkre rengkat kejing pahara baperking bha kenang ba kejing tap vote kan long kebayat baik ya renti. Unong ai kubor ke All India Radio ya tu ba baro kiken hon badai ban penya ya kejing tap vote kila poi seki jaka tap vote kumbalabu. Ha Meghalaya ki don lais pa anreu po khandai ngut ki kertong ke beya khonik election na ke sam po khandai tali ke constituency. Ya ke jing tap vote ha so yong constituency la pensange shua namar ke jing khlat no jong kertong ke UDP uba HDR lingdo Gidon palan arpawai lak saupo hajar ngut kino tap vote ki blayo ek hok ban tap vote ha ki lai hajar sau spa khat khandai tali ki jaka tap vote. Kat South League ke Seng San Pathe bakan thup South League ke National Party ke lapan mi yaki kertong banyak aireng hakani ke election. Ha Nagaland labo laispa santali ke company jong ke sipai pahara hakaleng ke jela na kebenta ban petngor bat pahara kamtam hakijaka kaput jong ke India bat Myanmar. Chief Electoral Officer Uwe Shashank Sekhar Ulaong balabo shiken hon ke Central Armed Police Force haman lakawai pakawai ke jaka tap vote. Kidon baro arhajar lais pakat santali ke jaka tap vote hagajala nyospa nyopoinyo tali kidai ke ba e ba ke ba jinjar ba nyospa arpho tali pat kidai ke ba shongsir. Kikerton ke bia khuna ke election kidon chispa prapo laingut baro kentup saungut ke kentai. Kajing tap vote Hanagaland kalong na kabenta ke sampo khandai tali ke assembly constituency namar bha ke BJP kala yok lupa ya ke weke seat klamdon baya aireng persya. Kajing nyaw ya ke vote ha Meghalaya, Nagaland bat Tripura kan long lasngi palai artarik urempang arhajar arpulai. Kajing tap vote ha Tripura kala long haka kan riu tarik menta ubenai. Menteri Rang Batu Narendra Modi ulayaro ya baro kito ke bela don benta hakijing persang jong ke election commission ban pentikna ba man la uwe pakawai kino tap vote ha Meghalaya ke bela yo ek hok ban tap vote kila ban pendep ela ke jong ka hok da ke jingsuk ke election commission kala pha khandai spa nyo po south li ki kan hon ke ban penya ya ke jing tap vote shakisan po khandai tali ke assembly constituency ki ba ha Meghalaya. Hau kerwa umudi ulong bakini kikan hon ki hapanya da ka kejat ki khoru khoram ki thep ki jur da ki bon kanta ki hapan shomru da ki ling ban poi saka jaka thep vot hakam sing ka shnong ka badon tanglai phosan ngut ki nong thep vot bat pendon kamru da ki kriya khasi ban kit ki tiar kitar na ka banta ka jing thep vot. District Magistrate ka West Gent Hills District Jowai uba BS Solia ulapenmi yako hukum hapo ka kendon chispa saupo sau CRPC ka bakhang yak jingya ki kali kamai bat kali jong ki riu shimen nakawai ka district shakawai pan bat nakawai ka jilla shakawai pan bat ru nakawai ka ri shakawai pan. Lakhang ru yak jingya jong ki breu nakawai ka jilla shakawai pan bat nakawai ka district shakawai pan light no ki balet tap vote.
ia kini ko hukum la pentrikam na do ke arpau sautarik menta ubenai batkan ne haduk bandakut kesengi kata menta kesengi tep vot kata menta kesengi arpau nyau tarik urempang arhajar arpau lai. Kini kedai All India Radio Shillong ke bawan lam syapi ya ke kubur. Menteri Rang Badu Narendra Modi ulong banado basdang katma ha Ukraine ke India kala yaiban banweng ya ke jingakan art lengba ke jingakren. Haka kubur bala pelat hadin ke jingakren ba Chancellor ke Germany Olaf Scholz ha New Delhi hanen kesengi Modi ulong ba ke India kala penkre bandon benta haka no ka lenti jong ke jingakren yasup. Ulong baka klam COVID kat kendai bat katma ha Ukraine kalakta shibun ya ka pertai barok kawai. Menteri Rang Badu Narendra Modi ula kentu ya ki brio bakin kutchimut ban penlong ya ki India kari ke bakhut bat ban kularu ban pendon kam da ki pelajan haka jaka jong ki pela plastik. Habakran syukipat noksong Shillong jong kari haka program bakandai popra jong kaman kiban kabalawan ng bak All India Radio Menteri Rang Badu ulong baka Swachh Bharat Abhiyan kalapan kala ya kijimut cingperkat jong kibriyo haka ba kila sutu banya shimbanta patba hakinu kinu kikam haka ba ula kadau syapang ke jingalam syapang ke jinglek khut jinglek suba de kisamla jong Shillong dul hedi kabadon ha Haryana. Haba paidin syaka jingat lenti jong kaman kibat kabala poi menta syaka benta bakandai popra Modi ula penpau ke jingkimen bakane ke program kalakala long kerensan ni shimbenta jong kiri upat ba. Ulong bakabor jong kari kanang kiu da ke jingklan jong ke im lang salang. Ula pen kan mau ya kesengi hakaba ula pen slori ke jingilak kai trairi jong ke India. Ulong ru bamenta kaladon ke jing shithem bat ke jing angnu jong ki priu banya shimbenta ha ke jing la kai sports jong ke India. Ujumai uba ke jing jur kalong saw point note ha ke Richter scale ula kinyu hnen kesengi ha ke por khandai sapo khandai minstem ha Meghalaya layathu ke National Center for Seismology NCS. Kat kom ke NCS ke thame jo ujumai ke dai ha West Garo Hills bat ke jilni kumba 4,000 kilometer. Shimdan kanu ke jing julor ni jing mensaw ha ke ni ke jing kinyu ujumai. Kakan hon bahinyongut kinu shimbanta ha ka jing piniksa ka bana Manipur kala shajet bani mi khamat ya ka jalla ha ka 12 Federation Cup arhajar arpaulai ka banong hanai nital Uttarakhand ha ka khatsaw bat khatsan tarik ubana yayong arhajar arpaulai layathu ka all Manipuri layathu ka all Manipur Bodybuilding Association AMBBA. Ban penkut ya kubor sa sisien ngan pensingaw ya kimat bakongsan. Kajing tap vote na kabentak election siki yang dolba tawan jong ka Nagaland bat Meghalaya kala sedang hne hakapor hinyo beji. Nagaland labu laispa santali ki company jong ki sipai pahara hakaleng ke jala na kabenta ban petngor bat pahara ya kajing penlong ya ki election kamtam hakakaput jong ki India bat ka Myanmar. Bat ke India naduk basedang ke thama Ukraine kala yaiban banweng ya ke jingakan art lengba ke jingakren yasuk ong Menteri Rang Badu Narendra Modi. Kat to ko kubor kalakut nak All India Radio Shillong. Ke election ha Meghalaya kala sedang menta ke stem arpanyo tarik rempang nak benta ke All India Radio ngikentu ya baro kinong sngap chungi bakin pendep ya laki hok ban tap vote bat ban shimbenta ha ka tamasa jong ka senshar patba. Kene kedai ke All India Radio Shillong.